iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. No sa anak amapan ag sakripisyo, awan na sayat abanagan ti biyag tayo rading. Talagang awan arap paap mo a tao. Natulami na sasawa manan, Amelia. Imbis ko makasikat ti agabrod. Tanya ko matrabaho ti abroad ko. Day takot. No impas nagmo ko matinagadal iti pinagadal da ka. Nagadulakit nga mumuna ya. Maulit-ulit day taasaw ko ni istorya. Awan nga rod asem kong agadal. Wanya, kaano ti flight mo? Inton bigatan. Anya? San kan ama itulod i airport? Isupay man na nagastos si Pasay ka mang itulod ka nagawid? Talaga matasaanan. Uray kat adamat kadwak nga agpa Manila. Kadwak ni Marinel. Ala, kita nga rod. Tanong makasweldo ka, agipawit ka adago sa niya. Anya? Diyak pala nakaap-apan? Agpawit nga dagusan ti ibagbagam? Nakaro ka matrading? Anya ka nga rodan? Amumat nga 1 pulos makukwarta. Agsapol ka kumamat iti panggedam Kat, anya ko matrabaho? Construction? Saanon? Kayo lang kuman pumanaw, nanang. Masapul unay anak ko. Dahil kat para matlangi ti masakbayam. Kaya't ko makaturpos kay ti panagadal mo. Nanang, apay ngamin ada kayo ti umadayo. Ni ko matatang Gusto ta anak mo, Amelia. Iku maasawam ti agabrod Saan kit ti asika? Amuyo mat ti manugang yo. Awan arapap na iti biyag. Nanang, Di kay madanagan. Ibturak ti iliw kan rigat, anak. Nanang, da kayo kuman ti makaamo iti apo ko yo. Ay, Ay, hindi paila ang ajak paboriti asawam. Irresponsable. Tay tala makibarbarkada ti amuna. Ala, saan tayo napagsaritaan day ta? Kat si ka, Mark, igaad mo ti agadal, anak. Sana bale, inton makaturpos kan. Uray sa anak ton nga agabrod. promise, nanang. Saya atak ti agadal. Kayat ko ti makatorpos iti kursok a criminology. Kayat ko ti agpulis. Di pa mawag ni nanang mo, Mark. Saan pa ita? Apay ka di? Damdamag lang. Na mga nimawagan. Kahit kumata makasarita. Apan kami ng kwartak. Sumat lagay makayat yung nga umawag. Tadumawat kayo manan iti kwarta kinkuana. Ni ay? Di kayo na maasyan kininanang nga agrigrigat iti abroad. Ay, sir-sirmunan na ka di, si Mark. Saan kayo kung mga gloksaw, tatang? Ibagbagak lang ti pudno, kun mapalpaliw ko. Apay nga minakasta kayo. Nata. Tas lang nga awan, sayukin ko na. Imbis ko maada kayo ti agabrod. Anya? Kuna ni Lola, da kayo kumatirumbang nga agabrod. Saan kit di ani nanang? Tada kayo ti ulo ti pamilya. Imbaga ni Lulam, ti kasta. Uwan tatang, kat husto mat saan aya? Naglaing kan. Nalalaing kan ng siyak. Hoy, saan aga putagad adal ka ken nakangatukan iti adal? Kastan ti bagbagam kanyak nga, ma'am. Di kay kumagluksaw. Ngamin, pudno mat. Awan ngamin sir-serbiyo nga ama. Apay nga agkabil kayo. Day tatirumbang iti anak, akaskin ka. Nga awan day dayaw na iti ama na. Bastos. Ipulong kayo kininanang. Dakas kayong ama. Pag timugan kay tubay lakit nga gina. Mayat man nang tidadang gamit ang music dita cellphone mo, Maria Amelia. Ay, wen Mari. Pagliwliwaan man iti iliw iti Pilipinas. Sa bagay, kastilat ng tibiyag tayo nga overseas workers. Ay, wen nga rod Ato, ti sakripisyo tayo. Iliw kan tuok ti ibturan tayo.
Sa makatumpong tay tupay la iti balasubas nga amo. Awanan. Nuwan nga rod Nasayat mat kiti dagiti amok. Apay ngin sardeng mo. Apay adi mo ituloy ti bagam ko ma. Nasayat dagiti amok. Ti lalaki. Noan niya laditan ti itad na kanyak. Ikanak pa iti kwarta. Ay, nakahasat ka nga rod. Kuma. Adda sa bali adlaw ko kanikwana. Anya dayta? Sa bali ti panangkit kita na kanyak. Anya? Kasla marunawak no kas di amat-matmatan nak. Iso nga agkin-kin tayo gak mari. Ne, apay apo. Kasla nagsangsangit ka. Kan, anya day talimitem di tapingping mo. Lola, mabalin ka di nga agyanak pa'y dito'y balayo. Anya? Ay, katwa na apo. Apay, anya tinapasama. Inabilnak ni tatang, Lola. Anya? Apay, anya tinapasama ka po. Tilatan pa uwit ni nanang ti urayan da. Ina, sa dood nga minjay amam. Nagmadya talaga ti ugali ni tatang. Lola, maasyanak ka ni nanang nga ada igi abroad nga agrigrigat. Maitured na kapayan akabilon nga anak na. Nagtaka sa talaga ti aramid ti amam. Ina, numabalin laang. Pag sinaag idan, naanos launay ti inam nga uray konsumisyon laang ti impapay ti amam ken ku anak. Lola, ninanang ko ti pakaasyak launay. Idi adapay ditoy. Maririingak no iti rabiingag sang sangit gapo iti aramid ni tatang. Ngem sa anak tagtagari. Masyanak launay kininanang ko. Lola, Apo, iso akagurak ni tatang. ha? Wan Lola, kagurak ni tatang. Ngala, gusto nanday ta. Maasyanak mo't iti inam. Gusto nan. Saan mon apanunutan ti aramidan ti amam. Ken saan mon nga ipulpulong ken nanang mo. Ti inaaramid ti amam ken ka. Saan mon adagdagan ti pakariribukan ti inam iti abroad. Wan Lola, Ala, tangay kinabil na ka ako nam. Sige, agyan ka pay laang dito. Saan ka pay nga agaw-awid ijay palayo. Bayam ti amam ijay, makaamoy ti biyag na. wan Lola, sana ko nagawid iti balay mi. Makaamudan iti biyagda, no saan da ngagtrabaho. Di ure mataydan iti bisin. Day talatan agbartak ti aramidan da. Apo, Wan Lola, ibarbartak na matlaang dagiti itid ni nanang akwartana. maasyanak iti apok. Nagagat at talaga ti apok. Ngam ti amana, super sadot at talaga. Barumbado ti amana, nga imbaglaang ang tananakman ti apoko. Ken patpatgan na launay ti inana. Amuna at agipatgan ti pagbanbanugan na. So aday jay, inaramid na pay amin dagiti maobra dito sakbay ang nagrepaso kadagiti leksyon na. Ay, numapalin lang. Talaga adya kaya't anirading idi ti makaasawa wino pakiasawaan ni Amelia. Ang agayat launay ti dayjay palog a lalaki. Ay, adda umay. Rabiin. Ay, mabit lang. Ay, si Kamit Gayam. Imayak nanang. Tamok nga da dito ni Mark. Bayam kumapay laang tagreprepaso iti leksyon na. Pag-examin da kano no bigat. Mabalin na mo tag-review di balaya. Ibagak laangan ti pudno rading. Ha? Dinan kayat ti agawid ijay balayo. Gapu iti aramidem. Sakit kinabil mo pa'y. Nagubeng. Anya kumatpagandur na dita nagdakkel abagem. Anya? Kang runaan na. Diyak magustuhan ti panangkabkabil mo iti anak mo. Anak ko ni Mark, nanang. Panang disiplina tinaramid ko. Akasong ta may turid na ko na sumbasumbatan?
Gapo, ta saan anasaya at ti aramid mo nga ama na. Anya? Ibagam man kanyak no gusto ti aramidam. Aday tala agbarbar ti aramid mo, sipod pay. Kat konsumisyon ti impapaay mo iti anak ka. Dahil takit, kasano ama disiplinaak ni Mark at konsintere niyo man? Panag ko na. Saan ati anak mo tirumbang ama disiplinaan no diket sika nga ama na. Anya? Unay mo't data na panagsarsari tayo. Saan ka kumaamasair tapod no ti ibagbaga? Saan kit din? Alaki din. Parwarin niyo ni Mark, tagawid kami. Unak lang arudan ama turogan kan agyan payla dito eh. Saan ka kadi ama kaawawat? Anak ko ni Mark, katadakarbangak ng kuwana. Ada karbangam amang kabil kan kuana kasta kade? Ah, Hoy rading, among kade ti sarsaritaam? Kayat mo, kaidarong kay ti panang kabil mo ken kuana? ha, Aramidag ti imbagat. Kayat mo, tapa-medical ko inton bigat kat idarong ka kayat mo? ako Agdagari ka! Sige, ipilit mo ayawid tapapulis ka. Naglablabas ka? Kalpasan a pinagtuok ken pinarigat mo ti anak ko? Kayat mo manan nga isublat ti apo ko? Aging ka iti si bibiyagag. Saan man ang marami dayta? Laglagi pam ti imbagak. Anya? Mala, tapno adda pagpampanunutam. Agudong kami inton bigat kat pa-medical ko. Kalpasan na, ireklamo ka iti barangay. Tapno saan mo nga ulitan, tinaramid mo ken kuana. Si tal pagdaya bakit loling. Saan nga iso timang lapad kanya? Sana mabalin asa anak ama irano di masapsapulan ni Amelia. Purak to pa'y lakat ti balay da. Saan masyak ti karkaritong daya pa kayo? Kasan napod nung agreklamo iti barangay? Mapay, awan karbengak magdisiplina iti anak ko. Kunak man no nakaturog kan, Mark Apok? Saan pa'y lola? Kat agyamanak tapi manaw matlangan ni tata. Pagtaasan nakaapilitan ayawit. Tapapulis ko talaga. Nang nagkuaming imbagayo kinkwana, lola. Nalabos nga minan ti aramidan na. Nagalas ti ugali na. Apay, ti kun ana ajak may torad ti mangidarom ken kuana. Adda pa'y lalim ti panangkabil na ken ka. Kat sigurado nga agparang iti medical mo dayta. No, ma-medical ka. Lola, Iso asaan nga agbitot amang kabil pa ikan ka. agsublilakit di mananday dya inton bigat. Pilitan nak nga iawit, lola. Bayam, siya tumanan ti makisarita ken kuana. Saan ko nga ipalubos, ayawid na kawin no kabilin na kamanay. Naimbaglangan tadda kayo, lola. Kasanon maawan kayo, kat awan mat ni nanang. Ang mga no kakaasi ako ni ti pamay anda. Kas na ko nakapog. Aging ga asi bibiyagag. Saan ko ama ipalubos akas talatan ti aramidan na ken katinalaing alalaki. Sigurado, lola. Kaluksaw nak ni tatang. Kat amangan no ad damanan akabilan nak. Saan kang agdanag apog? Siya ti makaamukin kuana. Sige, lola. Talaga adyakon kayo ti agawid di balay mi. Nung dumakkelak pa'y basit, labanak ton. Anya? Uwan, lola. Saan ko nga ipalubos nga agnanayon na kastoy ti trato na kanya? Dumtang total daw alabanak ni tatang. Nagrigat lakit din nga agpaiso ti agpalit at domestic helper ay. Nagrigat ti pababaon iti sapali apuli. Ay, ngam ano sa kamin arigat ken iliw. Akatukad ti masakbayan no arapa at ti anak ko. No makaturpos lakit di. Uray sa anak ton nga agsubli. Dultug-tumat kami ti asawak. Gusto launay ti kunan ni nanang. Saan nga umdas ti ayat amang biyag iti may sa tao. Ay, nagkrigat na talaga. Kas kumaita. Masapol nga agbatayak pa'y iti tugaw amang dalos iti sambing ti tawa. Pudno man ta nasimpat dagiti amok.
Kasla jak magustuhan ti panag-isisam kan panangkit kita kanyak ti lalaki nga amok. Kasla at sa balya panggap na. Aday ta, dandanik malpasan. Ti amok ka lalaki. Umasidig dito eh. Patabak kaya panagtalas mo amara. Nagsakitan ti patong ko. Sole, Amelia. Nagsuri nga magkat-katawa kiti. Pisik tayo tanga injik. Anay ko, ti patong ko na isaltag. Ay na, Diyos ko. Anya na ito yan na mapaspasarak. Tiyawanan bain nga injikan. Kumusta nga ron ang direct na, Mare? Nasakit pa ilang ti patong ko, Mare. Ay, sus. Aganat kay ti amo, Mare. Nupod no ti atap ko. Takal ti pa naggusto day jagan ka. Anya? Nagpindas ka nga, main. Kunam adidag dandan na iti asawa na. Taday ti sabali abalay ta. Wan nga ron. No pa'y kanayon matlang nga umay idya iti babae nga amok. Uray pay. Sigon iti istorya, ha? Adda pa naggusto kan kaday chay ngayon, Chik. Anya? Anya matan. Saan kumamatakas na ti ibagbagam mabutbutangak lang arudan. Ay, kasanon no. Ay na, Diyos ko. Saan kumamata? Iso nga rod, naganad ka laang. Masapol nga mo may kanawat abagbagin, no bilang? Wan Diyos ko. Yan ada yung mapo. Basta agan anad ka. Awan kas te agan nahat, Mare. Wan mari eh. Kat agyaman nakiti patigmaan mo Ay naibang tanda ka. Mapunas basit ti homesick ko iti pamilyak nang runa iti anak ko. Mare, Imayak dito eh. Tasubra ti kinasadot ti bartak nga asawak. Kan agsugal kas kadag babae pa'y. Day tangarod matiimas na kadagay ti dadto mga asawa. Saan da nga mo ti responsibilidad day ti pamilyada. Sana bali. Makaturpos lang ti anak ko. Agforgunak matlang. Iso nga anos lang ta, Mare. Anos, sakripisyo, siyempre, panaganad ti aramidan tayo. Nagrigat ta talaga ti umadayo ti pamilya. Sa umay tayo agpaadipan ka dagiti sa balya puli. Hangam, anya nga rod. Awan mo't ti maaramidan tayo, Mare. Sa awan mo't sa balya pagsirkan edi pagilyan tayo. Taon no adda ka mamot programa ti gobyerno amang lukat iti ado a pagsirkan edi pagilyan tayo. Kat, maksayan ko mga dagiti kaskada tayo umay agsakripisyo ng agpatpatagabaw. Kuma. Tani, akasam. Nagdakkel a sakripisyo tar aramidin tayo. Tiya adayo iti sidong dagiti patpat gan tayo ti biyak. Wan mare. Kaibturan tayo tinalaos nga iliw. Iliw, akatukad, ti arapaap. Kaslakastan, Mare. Dandanin ti dismissal da mark. Buwisite siya'y abakit. Manakibiyang. Sa bagay, ambok nga oray di pa ilang. Di na kaya tapara kini Amelia. Di dyan ni Mark. Mark! Tatang, kapay nga da kayo dito pagadalan. Kahit ka makita, tadi ka matinagaw-awit. Apay, di na kaya makita? Kaya't dak makita. Uy no dumawat kayo iti kwarta. Ni, talaga bastos ka. Kaya't mo ta para manang ka. Sige tatang. Kabilan dak, takitak no di ka ipulong iti gwardya. Kat umawag da iti polis. Anya? Anya ka dito ibagayo. Damagak lang no imawagan ti inam. Ta dumawat kayo manan iti pagbisyo yo. Nita. Lading itak. No nagbalinak akastoy kada kayo tatang. Da kayo matlang tinang isuro kanyak na agbalin abastos kada kayo. Gapo, dayta iti aramid yo. Siguro, sinugsugan na kanilula mamang rami di kastanya. Da kayo tinang isuro kanyak tatang. Tasipod pa'y adapuot ko. Tila ng parparigat kininanang ti aramid yo. Nya. Sana kumakastoy. No saan aga po iti nagmadi nga aramid yo. Awan lang nga rudan trabaho yo.
Nakabisbisyo kayo pa'y. Nita, Nilatan nanang tipat patudunan nyo. sumarting ka. Lading itagtatang. Ngam ibagak kada kayo tiriknak. Kagura kayo. Kanya. Saan kumaana panunot ni nanang tiim madayo? No saan aga po itinagmadi nga ugali kun aramid yo. Kunak mo ta sumarting ka. Ha? Awan kat serbiyo Panawan kayo manlangan. Mark, di nagtalikudan. Salbag ka. Kamakamag. Masapol ang makasaritak ni Amelia. Saan ang mapalinda ito'y? Saan ka nagbiddaw titi atak ka? Nanang, Anya, tipanggap mo taimbay ka? Ibagakan ka. Imayak tasukunak ni Mark, tamapan kami agpamediko legal. kanya. Kalpasan na, mapan kami agreklamo iti barangay. Kanya, idarumda ka. Ireklamo da ka, tapno saan mo nga ulitan akabilin ni Mark. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Kumusta kayon? Kumusta ti panagadal mo? Nasayat mat nanang. Awan pagdanagan nyo. Ipaspas na ko ti agadal. Nasayat, anak. Tapno di sayang ti pagbambanugak dito eh. Uwan nanang. Ipanamnamak kada kayo. Nasayat nga rin no kasta, anak. Maano sak amin ato kan rigat dito eh. Tinalausan nga iliw ko kada kayo. Basta sayatam ti agadal. To'y iliw ko. Katukat ti arapaap, anak. Lagdagi pong kumaday ta. Ikarik nanang. Dakkel ti kaasi ti apo. Isagot kunto kada kayo ti baligi. Nasayat nga rin no kasta, anak ko. Agyaman iti apo ta nasingpat ka. Saan akas iti amam nga awan sa bali nga inaramid na no saan nga agbisyo. Uwan nanang. Alam, mapanmunto kita ang bank account mo. Nang ipatuludak iti allowance mo, anak. Allowance yu ka ni Lolam. Uwan nanang. Agyaman at manan iti ado a sakripisyo. Gato kanya. Kaya't kailangan nga ipayan iti napintas ang pasakbayam, anak. Tapno saan kanto ang may pada kanyak nga agrigrigat. Ulitak manan. Katukat ti arapaap da ito'y atuok kan iliw ko. Nanang. No saan amay paay ni tatang mo dayta. Siyak ti mangipaay nga oray kasano arigat. Tuok kan iliw tinak pasaran. Nagsayaat kayo unay nanang. Kat saan kayo ngagdanan? Agsingsing petak. Kun ipas ko ti agadal. Wen anak ko, kan saan mo kumaaliw-liwayan ti agkararag iti apo. Nagsangsangit kan sa manan. Ay na, kasano ajak makasangit. Mailiw ako iti anak ko. Basit la sakripisyo kan anos mare, talaga akasta. Nagduduma ti pakariribukan. May nayon pa iti manyakis nga amok. Ay, naibagakmat kan. Agan anlag ka kan ko Masapol ang malabana ang oras sa pagramidan na ka iti dakas. Saan ka nga gari papaamang salak ni iti bagim, oray anyat mapaspasama. Ngam, kasanon no dudwa kami laang kanawan mang tulong kanyak. Saan aday ta ti pakadanagam? Basta ti kinunak, annadam. Tamangan lang no pudno a kursunada na ka kat pagaramidan na ka iti dakas. Day tati kabutan ko marinhil. Anda mabalin tayo pagkamangan. Saan ka madanagan? Sinalbag dagi jay nga aginan. Ketamok. Tay jay abakit loling tinang pilin ita anak na. At dinakpaw ita na. Tanto lang aldaw kanyak dagi jay nga agina. Kan oray da jay abakit loling. San asyak ti kalkalabanan da. Tano mapuno anak, totubak. Ang ura ka. Amangan no pudnumat ngin reklamo dakon iti barangay. Marik na ka talaga ti iliw ko iti anak ko. Nagruna ka iliw ko ti anak ko. Kastamat ti nanang. Ngam ni rading. Uray nga tajak makita. O apay katakas jay na.
Pulos adi nagbalbaliw. Kaya mo kat agbaliw idi nagasawa kami na. Saan man? Ay, talaga nga irresponsable. Ibturak amin dagito'y adimta nga panubok kanyak. Gapuman lang iti anak ko. Wan, kabaulak ti ag sakripisyo para ka ni Mark nga anak ko. Inton makaturpos iti adal na. Taraksakak to na. Pupulos nga awan namnamaag ka ni Radin. Tilang agbisyo ti amuna. Ay, di kat puskul ti rupa na. Pagkapukanyak ti pagbisyo na. Itala ang ama amiris ko ti kinamaag ko anagayat gankwa na. Nagdakkel abidot ko. Yan, kaslang puspusipos ti Seradora ti Rita wa. Saan ko aluklukatan? Ang mga no ti amok kat dakas ti panggap na kanyak. Dajay. Pimanawan. Diyos ko. Asino ka di dayjay nga agpaiso. Tingata amok a lalaki. Kat panggap na ti sumrak dito'y kwartok. Masapol nga agsaganak. Kas iti kinuna ni Marinel. Masapol nga at takalasag ko. Unok kutsilyo dito'y pandag tipungan ko. Salbag. Talagang awa ng kwarta ka. Nailako pa yung dagiti alikaman dito yung mapalin nga ilako kada isalda. Awan gaya man linaw ti butilya. Basta kahit kupay ti uminom. Agyaman nagtaymay ka dito'y kundo ti amok, Marinel. Wen, ngamin, nakapanaw ng dagiti amok dita kunduda. Oh, anyat na pasamag. Kas nagbabasag ka. Saan kan sama ta nakaturturo kan? Saan nga roon? Ngamin kat adanadlaw ko amang puspusipos iti Seradora ti silid ko. Anya? No, saan ko ngayon luklukat? Ay, husto tinaramid mo. Ay, talaga adakas ti panggap kang kati amom no kasta. Ay, dublem ti agan na. Awan, saan ama punas ti danag kan buteng ko? Lalaki day jay, kat adayo na pigpig sangam siya. Di ka pa iturayan, itibuteng mo. Lumaban ka no kasapulan. Saan naglakit yung agbitot? Iso ti mang puspusipos iti Seradora ti silid mo ako na. Man-manon sa pay nga may ti asawa na. Kun man-manumat ama paniti bangir abalay uno kundo. Di kasi ti kinunak. Napintas kan ubing ka, mare. Dakkel lakit di ti panaggusto ti amo nga insit kan ka. Mabidlang. Umayan. Sino nga tamat din nga umay? Nanang. Nagtakas at talaga ti aramid mo at tao. Ne. Apay, anya man tinaramid ko? Nagpulong kanyak ni Man. Inalam ka no amin ti kwarta nga impawit ni Amelia para kenkwana. Ha? Pag-tuition na pa'y dayjay. Kung nga nanang, nabayaga din ang tidkanyak na milya. Ay, bumingayak ba ta? Isulangin, di meron ranod, dakayo langin kung nakwa. Sa anak ama iran ranod, tada pensyon ko nga iso ti pangalalaak iti agpaay kanyak. Tapnamaw. Namok pa yun. Iti uray ka ano man. Unsumisyon latat ipapaay mo iti anak ko. Nagadula ka ta sermonin na yan. Rading honey, nakadigo sa kon. Ayun mo. Ti magti babae. Kat hani pa'y ti awag na ken ka. Sige, honey. Mapangkalatan iti silid. Umayakon. Para sa ma, may ilo akong ka. Wun, nyakin. Dain sangpet mo, babae di ti balayaw. Sorry nanang. Siyempre, awan ni Amelia. Masapol ko mati manggap up iti iliw ko. Awanan ka iti bain? Naggapan niyo, Lola. Apok, Uwan gayam, Lola. Agpakada ko makada kayo. Mapanak iji balay. Barang no adda ni tatang. At bumingayak iti kwarta no addapay. Kasapulak ngamin unay.
Numano ti kasapulam, siya kon ti mangted. Uray katadamot urnong ko, ajak mat magasgastos ti pensyon ko. Lola, Saan ka namat mapan ijay balayo? Ajak kayat amasang patam ida iti babae na. anya, Dayta tinaduktalak. Adda ijay ti babae na. talaga di da maikat tigas jay nga aramid da. Talaga at takas ti amam. Kung sumisyon la ti ipapaay na iti inam. Kada kayo nga agina. Sugudak ni tatang Lola. Saan kong ama ipalubos akas to ilatan ti aramidan na? Agasam dayta. Pinilit na nga inala amin ti maipatulod ni nanang kanyak. Tapno at dala ang pagbabae na. Mabit lang Lola. Adda umawawag ni nanang. Ited mo kanyak apong. Tasyak ti makisarita kenkwana. Kumusta kayo, nanang? Daytoy anak ko, parikot. Apay, nanang. Anya dayta. Ada ka di sakit yo, wano, anya. Anak ko, saan ka kumanga ipaayan iti pampanunutam mo no, parikot? Tas ka na maamwam. Nunam na maam, anak balbaliwan ti asawang. Saan mo anam na maam? Ah, anya ti kayat yo asawan? Saan ko kumanga ibagada ito eh? Ngamnas kan launay anak ko. Kayat ko amaamwam. Anya dayta, nanang. Inala na amin ti impatulod mo a kwarta ni Mark tapno adda pagbabae na. Anya? Adda dito yan ti anak mo. Napayagan nga adda dito'y balay. Isutikan kaduak. Diyos ko. Apay anaramid ni Rading dayta. Insangpet na pa'y di balayo ti babae na. Saan ko ama palabas da ito'y? Iso anak kabil ko pa yun. Kanya kon palubusan pa ito'y anak mo nga agsubli ijay. Wan, nanang. Da kayo pa'y lang ti makamukan kwa na. Ti awanan pain alalaki. Talaga pasurot ti demonyo. Saan ko maaday ta ti pagparikutam launay? Siya kon ti makamu iti anak mo. Wan, nanang. Agyaman na ka. Diyo ko mabaybayan ti anak ko. Bye. Sakit na ito'y anaamwak. Mari. Patib ka rin tapakinakam mo, Amelia. Di mo ipalabo sa sikati maabak. Aghasam na ita. Imbabae na pa iti agpay ko maiti anak ko. Ay, nasan kung saan nakabalan na ito'y. Kabailam. Ita ka di pa, iti isusukom. Tsak amo, nukabalak. Laglagi pam di anak mo. Ipagpagapumlatan kan kwa na. Apayakas to'y tigasat ko. Ano ang sakripisyok dito eh. Apayakas di aramidan ni Rading. Pasiga konsumisyon di papay na kanya. Talaga nga dakas ta. Ngamnas ka nagbalin ka na tibker. Tapno magunod mo tira pa para iti anak mo. Agan anos ka laeng. Adan to so papak ti amin na panaganos. Sika. Ayan ti babae yo, tatang. Ne. Tanang ka man. Sino kay tan nga umay mangraraot kan mangsitsitar kanya? Nangal-alami ti lain mo ngobing? Sobrang ti kinadakas yung ama. Kan asawa, tatang. Nagdakas kayo. Nita! Imbabae yo ti kwarta nga ipawpawit na. Awan serbiyo nga ama. Naglaing ka nga agsawi ti kasta, kayat mo ka dita. Sige, kabilang dakmanan. Padasan nyo ta makita yung matan no anya ti aramidak. Salbag ka! Ako ang respeto kanya ka, ma'am. Tanaskan ka di arispituan ti kaskada kayo. Anya? Ladingitak no nagbalinak akastoy. Da kayo matla ang tinangisuro kanyak. Pumanaw kan! Wan, pumanaw akon. Katjak tumatan agpakpakita kada kayo. Kundi kayo matan agpakpakita kanyak. Takagurgura kayo. Nangagyo! Kagurgura kayo! Anya? Agbabawi akno apay ada kayo tinagbalin nga amak. Anya? May bagam kanyak ti kasta. Madusa ka ito iti daytoy nga inaramid nyo. Kat agbabawi ka ito. Sasawam? Itapay laang. Ibagbagakon kada kayo. Saan laang aninanang timapukaw yo. Nudi kat uray siyak. Ta saan kayon apagan anong ama?
Pangalan dagito yung mapaspasamak iti biyag ko. Anda nagtuktok. Imalhati ang hata ni Marinel. Amelia! Open the door, please! I want to talk to you! Tiamok na injek. Anya nga tatibagana. Amelia! I said open the door! Makamulitan. Lokat ang tiri daw. Ti kitchen knife ngay bulbulsak. Alaag. Kat no pagaramidan na kitidakas. Makamulitan. Uray kat kastoy matlag aramid ti demonyo nga asawak. Thank you. You open the door, Amelia. What can I do for you, sir? I like you, Amelia. Bastos ka! Patanak! You're beautiful. I like you. I will give many money. You will last everything you want. Just make me happy, Amelia. Son! I don't want that! I came here to work! You cannot do anything. Sige! Padasam tiyo masinig na patayan ka! Cornelio. Saan ko nga itulog ka pagaramidan na kitidakas? Matayak pa nga mo na! Ayaw sika. Tanto aldaw sika kaniya. No kunaam asisirapan na kiti kwarta. Nagbidot ka. Kan ang mga no ipulong ka pa iti asawam. Aramidak no niya timbagak. Ayaw bastard. Saan nyo nga lang ti cellphone ko? Give it to me! No. I'll take it. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Rabiin apog. Saan ka di ako na nga da examsyo unton bigat? At dangarod lola, sana ka makaturog. Madandanagan ajak maawatan tiriknak. Anya nga minti pampanunutom aya. Aamangan no, saan ka makapasa? Saan lola? Malagip ko ni nanang. Anya? Uwan lola, ti pa imawag, sipod idi na ipadamag tayo kinkwana, ti dakas nga aramid ni tatang. Ha? Ti danagak, amangan kit din niya ti naramid nan. Diyos ko, saan ko maamot aapok? Jak mo lola, ngam itala ang anakariknak iti kastoy. Iti pan nakalagip ko kininanang. Awan mat nga tatidakas anapasamak ni nanang mo. Mala, naawaan ng taaramidaw. Mapankakit din maturo. Tapno makainan na tautak mo. Kan presko inton examyo no bigat. Adda tao lola. Sino nga taday ito nga umay arabrabi eh? Amangan no nila kay rading lola. Ha? Lakay rading ko na? Sorry lola, ngam napukawan ti panagdayaw ko kinkwana. Gapo iti kinadakas na. Pakawanan na kumalaangan ni Apo Diyos. Ngam, kagurkurak ni tatang. Anya ti masapol yun. Natural. Yawid kan. At dabalay tayo apagawidam. Lading ito, ngam saan ako nga agawid ijay. Anya? Saan ko akayat ti makidin na iti tao nga awan sirserbina? Nitapag... Saan kayo kumamasayar kadag iti ibagbagak? Tapod no. At damot ti babae yo akadwayo. Anya kumapay agapo nga agawidak. Anya ha? Palakama tadi ka makaawa-awat niya. Nanang. Saan mo na mayawid pa ni Mark? Nga manak ko ni Mark. Awan karbengan nyo amang igawid kinkwana. Kasta. Ulitek, anak ko kat dakdakkel ti karbengak kinkwana. Kasama. Nga uray di na kayat ama ka din na, ti babaero nga amana. Anya? Sinasayaan, agawid kan. Tati kunam ka de, katjak amo ti gapuna, akayat mo nga agawid ijay. Tatno makaala ka iti kwartana. Anya? Ti kat kinaawan babain mo Kalpasan ti kasjay nga inaramid mo kini Amelia, anangala ka iti kasukatnan. At dapay larupam, nagparang kanya.
Nanang, Kumanaw kan, tamangan no anya pa'y ti maaramid ko kan ka. May sala ang tisaw, kradeng! Pangasiyo. Pumanaw kayo kuman. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ni Lula kada kayo. no kasta, sumurot ka kanyak, Mark. Talaga anatang kanti ulo man niya. Ha? Di ko nam, jak maaramid daytay, ha? Bunal. Ikat kinaawan babain mo talaga. Nagpuskol ti rupam. Paraw! Sige, Mark. Awagam ni Kapitan. Kat ibagam nga adda dito'y tinalaing alalaki amang pilpilit kin ka sumurot kin kwa na. Anya, sinalbag kayo. Addan to aldaw yung kanyak. An kan nagpakpakita pa'y, no di mo kayat apapulis na ka. Sinalbagid yahay na bakit loling. Talagang sakit ya. Paglukluk sa hunak. Manakibiyang. Talagang awanan pulos kwarta ka. Awan mo't ngarurin ti mapaling nga ilako iti palay me. Naisaldak pa yung patitibi. Diyas kitikas ti apya ka. Sapay. Magpigargarak no jak makainom itara ka. Salba ka. Naibuosan ti karga ti putilyo. Wisit. Bitin tinainom ko. Masapol na makairemedyo ak. Itiigatan ko. Makamuditan. Noon niya ti pamuspusan nga ramid ak. Ayop tayo dyan nga amok. Pinagpanggapan na kapag haramidan iti dakas. Anyay tanday ko eh. Mabutbutan nga kundi to eh. Amang ano iti sumarunong at agbaligin tayo dyan at demonyo amang aramid iti dakas kanyak. Amelia? Nasiputa ka pimanong ti amok. Isungay malaki yung kadagos dito eh. Eksakto mat. Awan ti amok. Marinel, mabutang ako. Marakot naman tan. Apa yan? Ayop tayo dyan tao. Pinagpanggapan na ngay dadanas. Ti amok? Wan, 5 banak. Induron ko, kit idi umasidagmanan. Isumat na nairuar ko ti kutsilyo nga ingam ko. Iso anang sanod. Diyos ko. Anya ito ti aramidag. Pumanaw kan dito eh. Sigurado. Ulitin na tinaramid na kan ka. Marinel, Umay ka. Iriklamo ta tinaramid na kan ka. Agkamang ta kadagiti pulis. Mapantay di konsulado. saan ko nga mo ti aramidag? Aglalaukan ti mapampanunot ko. Di kagdanag. Agyaman kakit dito saan ang nagbaligyan ang aramid iti kinaayop kan ka. Kasanon no, saan datapat siya no, pulong ta. Ay, makaamuditan. Umay ka, tulungan ka. No, saan ka pumanaw dito eh? Saan nakalakid di asardengan da dyan demonyo? Agingga iti saan nakaamapagaramidan iti dakas. Bakit luling? Rumor ka man tagsarita tayo di nalapat. Bakit luling? Anyat ibagam na laing alalaki. Ada kay dita. Ayan ni Mark. Masabol ngay kan lagi di kwarta tanu saan. Ano saan? Anya? No saan? Puurak ti balay mo. Anya? Wan, aramidik at talaga dita. Demonyo ka talaga. Man, taawagak na kapitan. Ha? Salbag ka. Kanya, kapitan. Saan? Saan? Mabuting kamatlagayam loko. Ang payakas jay tilangan. Asla agpigpigir ka. Kan nakadungdong rita ni Rading. Inala na ti cellphone ko. Kasano pa yung makontak ko na nanang? Ayaw pa talaga ti amo mo niya. Ngam di kagdanag, tulungan ka. Naglibas ka. Masapula ka duha ka. Nairamraman kan Marinel. San kang hagdanag? Padasag tagpakaday ti amok. Ibagak na emergency. Anya, Wen, paawagag ida iti balay mi. kasanon, Sana bali, makasubliag. nakababainan kan ka. Awan drumbang apagpainam. Siyak tinangawis kan ka dito eh.
Ngam sorry ha. Saan ko nga mo akas taganti kinadakas yak bali nga amom. Kasla basol ko pa ikit hindi kasla mapaspasamakan ka. Diyak kaya tadakdakas pa iti mapasamakan ka. Awan basol mo. Tangay kinayat ko mata talaga ti umay dito eh. O sige. Kastin ako nak. Saan ka baybayan? Aramidag ti amin ang kabailak na matulungan ka. Pumanaw ka dito ay kadwanak. Urayak lang ang makapakada kan palubusan dakdag iti amok. Nalakadala ka sarsarita. Kaputa na bayaga kung kadakwada. Agyaman nak. Kat kasi tinakunak. Saan lakit nga agsardeng day jay? Aging kang agbaligi iti dakas apanggap na kan ka. Agyaman nak manan. Ang mga no pagbalinan na kapag nga abalbalay na. Oras na nagbaligin ang mga idadanas kan ka. No kasta ti mapasamak. Agpakamatayak lang. Anya? Uy, saan ka? Saan mo ay palubos nagbanag ka akasta? Lumayan. Nay, nakaumay kayo man. Itaman pa. Imaya, kakayat ko laang asiguraduan. Adi mo niyaw awit ti babae. Dahita ka dito kakara yun? Why? Nagawi dun. Awanan dito eh. Pinanawan na kundi salbag. Tawanan may itid ko akwartakin ko na. Siguraduam laang. Tano saan? Mga yabak iti pulis. Kat patiliw kayo adwa. Anya? No di mo amo. Ibagakan ka. Nadagsa na basol tar aramidem. No anya laditan ti lawlawatin yung awan serbina. Apay basta patiliw dak ka dagiti pulis. Anya kita saan amabalinan? Nagsasao kayo. Kaslang amok pa yan. Ang mga no ti anak yung kiti ti dalalaki na jabrod. Anya? Oh, Atapem nga dalalaki ti anak ko. anya tamoyo. Kasta? Tinumpadak manan. Bastos ka? Sika tinaglawag nga daaramid na. Kastakin din ti ibagbagami ti anak ko. Awanan kay tibain. Demonyo ka talaga. Kasta timbaga na, Lola. Wen apo, iso ajak na alwadan tinang tumpakin ko anak. Talaga analabasan ti kinadakas na, Lola. Ni pa inanang ti pagbalinan na adakas. Dahil ta tinagluksaawag launay. Naglawag nga isot adda aramid na. Isot ti adda babae na. Bartek kan sugador. Isot na sa okanyak ni Ninong Nestor. Ngamuray kita apo. Dep paanan to ti babawi na. Maliksyon kit di ko Lola. Wen, uray po utam ti kunak. Agbabawin to ngam amangan nunaladawan ti amin. Mangruging a miserable ti biyag na. Taawanan maigaman na akwarta. Iso nga ha, agan anad ka apok. Amangan nung sa udin nakakatpilitan nakaamang ted iti kwarta. Saan ko nga ipalubos dayta, Lola? Takis launay day ti atao. Kalpasan a konsumisyon ti impapaay na kinanang mo. Pagbalinin na pa'y nga. Ay, talaga adyak maalwada ng tinangtong pakenkwan. Gapo iti luksaw ka. Saan ko nga mo taada kas ta tao, Lola? Kas iti na ko na. Numabalin la ko mga ibabawi. Nga isot nagbalin nga amak. Apok. Ngam, saan ko mga agbidot amang kabil man ang kanya? Talumaban akon. Numalakit ko tinaramid ti amok. Agkinkintay agak. Kasanungatan no nagbaligi anang idadanas kanyak. Anya pa'y ti sirsirbik nga. Saan ko nga ipalubos nga agbalig iti kinaayop na. Salak ni ibak ti bagig. Aging ga iti kabalak. Para iti anak ko. Imbagbagak akabalak ti agsakripisyo. Nga oray ipostak ti biyag ko. Nga oray tuok ken nalaos nga iliw ko. Para matlaan iti anak ko. Wen, naskan nga agib turak. Tanda anak ko amang uray iti panagsublik. Kan, adara pa ap ko para kan ko na. Ngam ti asawak amang yaruruman. Uray jakton makikita. Wen, masapul nga agpalinak anatibkan. Jak rebang ti paydagal ka dagito'y amapaspasamak.
Isudakit diti mang tadkirid kanyak. Tapno agbalig aklaang iti arapaap ko para iti anak ko. Nasken amatunuyan na ti arapaap na. Kan arapaap ko apagbalinan na. Awan asi ti asawak. Isu ti puon amin dagitoy. Katimat ayop nga amok. Saan nga sigsigurado? Ti kitchen knife nga da iti pandagtipungan ko. Makatulong kanyak da itoy. Iti kanito nga ulitan day jay nga ayop ti panggap na adakas kanyak. Nailukat ti rito iti silko kat ti demonyo. Isu ti simrag. Saan ko kaya man na itrangka? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Iti demonyo. Isu ti subrag. Saan ko kaya man na itrangka? Abalya, please. Patkan si ka, kalikagom siya. Tarupam. Saan ka nga umasidag kanyak? As I promise you, I will get much money. Just do what I want you to do, okay? Ayop ka talaga. Sige! Umasidag ka pa'y tasana ka mabuti nga mang pataykan ka. Ulit at siya. I'll give you much money. Just do what I want, okay? Ayop ka talaga. Sige! Umasidag ka pa'y tasana ka bumdi nga mang pataykan ka. Salbag si ka. Sige ti salbag! Pumanaw kan! Ano na, napicture kayo. Asero te dosok sa block. Saka, man nakibiyang si ka, ha? Diyak ipalubos sa pagkaramidan iti dagas si gayom ko, Mr. Lee. Kunak man na singkot ka. Santa Final Pass, Amelia. Saan mi nga ipalubos ang maaramid mo ti kayat mo, Mr. Lee? Ireklamo da ka kadag iti pulis. Ateo alaminan, hata. Roteo kahit naktakas mapasamak, ha? Aramidan mi. Kauray katulong kami lan. At nakalintigan mi ang mangilaban iti bagbagi mi kontra kada kayong abusadong amo. Salpak kayo, salpak. Amelia, kanyat na po simakid ka. Papatayak ti demonyo. Saan? Ad-adado makil ti parikot. Madaksan ka. Ngayon baglakid din tayo malatiwak dito kondo ti among. Oh my God, eksakto. Nakapagpakada ka dagiti amok. Sige. Ang pakada tayo ti konsuliti Pilipinas dito eh. Baring matulungan da ka. Saan ko na kayo tiyagtrabaho? Marinel, mabutangak. Kaya't kung tiyagawin di dya Pilipinas. Di kagdanag. Agkarara ka kiti. Saan nakabaybayan ti Diyos? Patib ka rin di pakinakam mo. Wen, gapuman lang iti anak ko. Ulitat, Mare. Pakawanan na kuma. No saan ka ngayon ay ayaban dito eh? Saan ka kuma na irwobo akastoy? Saan? Nagayatakmat na ito eh. Diyos ko, ipalubos mo ka di ang makasubli akpay ka nang itipatpat ka kitibiyag. Ay, asidagtan na di opisina papananta. Patsik ka matulungan da ka. Awan pa'y ticket mo. Ngam amok, matulungan da ka. Tinapatad, nakapagpakadak mo't anasayat ka dagiti amok, Amelia. Anyaman ti mapasamak. Tulungan ka. Nagimbag kalakit din na ganyan. Awan sa baling nagtitinulong no saan ada tayo. Data. Kitahan tano niya tinasayat nga ramidin ta. Tanong matulungan da ka bumirong iti sa baling nga amom. Nasaysayat pa'y. Kasta ti aramidam kayat mo? Saan ko nga mo? Ngam itikas dyan ngay naramid ti arsab nga amok. Kaslamang butang akon. Ay, maawatan ka matkiti ah. Wen, ang mga nubalasubas tumatlang ti matumpo nga ka mo. Lola, Apok, anta ka pailaang dito eh. Unak nunapan ka nag-eskwelan. madamdama, Lola. Apay nga ta, Lola. Anya day ka? Awan mo't lang ang awag ni Nanang. Apok, Madanagan ak una yan, Lola. Ang mga noan niya kat di tinapasamakin kuanan. awan mat nga ta, Apok.
Nalabi, abi sila ang ninanang mo. Unong saan, awan lod na. Nasaya at laang no kasta tiga po na adi makaawag, Lola. Diyos ko, tarabayam ko man ninanang ko. Saan mo abaybayan? Uwan apok, agkararagta. Dayta ti kaimbagan nga aramiden pa ita. Ilisin ako maitidakas winupagad ni nanang mo. Ha? Wisit. Pagkit iti kastoy. Nya nga tinapaspasamak. Tadi merlasumang pwede na yabaway. Talaga din sa mo tinagsubli di balay. Gapo ka ni tawanan dak kilagatan. Mayawat ko keng kuana. Anda ka di kasta babae. Kalpasan maalaan na kay ti kwarta katawarin may tid mo talawan na kan. San mabalin na panawan naklatan. Sa baling nga mintag parparik na kanyak. Payman. Napayan talipatak. Kita ekman dagiti kawas na iti kabinet. Awanan dagiti kawas na dito eh. Anya ti kahit asawan na ito eh. Pudno a pinarawanak. Makita na. Sa langag parparagin kanyak tadakdakas ti mapasamak. Sana mapalinda ito eh. Apa ng loko na kanyak. Naimbag ko ma. Nusan anamuan ni Amelia. Sakit at dapat lati katugang kasumang kaotro. Sakit sana sumang pwede niti balay ti anak ko. Pangalak pa iti kwarta kita. Pistit ka suyabiyag. Nung sana mapalin na matayak latan iti bisin. Sarak ni Mark. Ambok nga dala ti patulod niya milya kang kuhana. Kitday jay mo't nalaing ababay. Impay-pay sunan sa lisanan nga agsubli. San ang mapalin na siyak tilokunda. Nga mapayakas to eh. Madus-dus aksamot din. Mabit lang, Mark. Apay nga agda kayo manan. Anya manan ti masapayo. Agdawat kayo manan iti kwarta. Awan maitod ko kinkalakay. Sumalteng kan. Mga no papispisang kabay. Talaga di kay makarik na itibain. Talaga ang nagdakas ti ugali. Sumalteng ka kunak. Lading itak kunak manan. Nagbali na kakastoy gapo iti kinadakas yung ama. Ken, manglilipot nga asawa. Tanaaramid yu pa'y aguliban ni nanang. Sumalteng ka kunak. Di naksidiran akasta agsipot ta anak kalaan. No da karbangan nyo kas ama. At damot karbanga kas anak. Awan kayam. Anya timbagbagayo kini Jen na apayapim manaw. Anya ko matibibiyang ko iti babaen. Pimanaw nga tan. Taawanan maitid mo a kwartana. Mamakla nga day naramid mo makitam. Agason detang aramid yo. Napatpatagpay dahi a babae yo. Ngumsyak nga anak yo. Gapo iti dayta. Ad-addan tigurak ka na kayo. Nay, nagturad kalakit din nga umay mang sungsungat iti apo ko. Anyat masapol mo aya. Pimanaw ka no ti babae da. Katsyak ti pabasulon da, Lula. Anya nga min timbagbagam keng kuana. Awan! Anya kuma! Taasino kumamot ti makaanos a makidin na kada kayo. Kat awan mo't trabahom. Kat agbisyo lang ti agmuyo. Anya. Saan kayo ang makagura? Tapod no ti bagbagak. Gusto dayta nga ibagbaga ti anak mo. Talaga nga awanan ka itibain lalaki. Sino kumati makaanos kan ka? Malaksid abartet ka. Sugador ka pa'y. Awan pa'y trabaho. Mangnamnama kalatan iti ipawit niya nakakaasay nga anak kao. Nagadulakit din na sa uyo. Mamwaklangad na pa ka inaigan nyo iti papanaw ni Jen. Nang runaking kamark, agsagana ka. Anya? Kat? Anya teramidam? Ha? Ang urag tupay lakit di talulod mo. Nya. Humanaw kan dito eh. Saan may akasapulan ti tao akas kan ka. Ngam. Humanaw kan! Ang mga noan niya pa'y taaramidak maringkan ka. No? Umawag ak iti polis kay bagak nga umay ka mangriribaw. Wisit kayo talaga. At danto aldaw yung kanyak.
Nalabusan ti aramidon ni tatang lola. Ay na, saan ko nga mo? Tanakarkaro man ti kinadakas na. Kasla dinak pa yung dayawa na katugangan na. Kagura ko ni tatang lola. Sobrang ti kinadakas na. Apo, Ninanang launay ti kaasyak. Kun madadaganak. Amang ano anyamat ang tinapasamakin ko na. Ta saan tan ang makontak. Sipod na amuan na. Ang nagisangpot iti babae ni tatang. Saan na makontak? won nga rog apo. Madanagan una yan at talaga lola. Saan ka de nga dati Facebook na? Adda lola. Saan mo nga gun online? Ay, sapay la ko matawan dakas anapasamak kan ko ana. Di nalangan masangot ti umawag. Saan ko nga mo lola? Makarik na iti danag. Saan ang makaid na? Saan asumi na iti panunot ko ni nanang? Saan laang asika apog? Uray siya. Nalausan ti dandanag ko. Ngamin, gusto ti kinunam. Sipod na amuan na ti inaramid ti amam. Saan tan anakasarsarita ni nanang mo? Dahil ito'y lagan arak ti makatulong kanya kay. Babanda ito malipatak iti apag kanito ti parikot ko. Talaga saan na nagsubli pa ni Jane. Kat ti kadaksan, naamuan niya milya tinapasamak. Ni, awanan karga ti botilya. Sampay awan may gatang ko. Awan matin mang pautang kanya kay. Kaya, diyak maawaran ti bagay kay. Pagpigar-garak, no diyak makainom iti arak. Anya day tuhin na makaspasama kanya kay. Wisit na talaga. Katimot na laing akatugka nga kabyangot. Nasan lang nga bakit tamangan mo tutupakon? Asimot ti apo ko. Awan lang arudan ti inana. Kastapay ti trato ken kuana wenno aramid ti amana. Irresponsable at talaga. Iring paskon dagiti obra. Sakpay amapanak ijay tsindahan. Amok. Nga aramidin dayto ni Mark inton sumangpet nga agapo ijay pagadala. Ay, naimpaglaangan tanasingpet nga ubing ti apo ko nga uray lalaki. Unay lakit din agasgasat na aya iti amana. Irresponsable la unay. Ay, ket ti anak ko nga da ijay abroad. Kas ano nga tamot ten ti kasasaad na ita. Manong alawas nga awan-awang na. Sipod day di panakaamuna iti kaadat babae nga insang pati asawa na ijay balayda. Saan nga mawawag? Ay, awan ko mamot ti dakas anapasamak kan ko anak. Ay, Diyos ko. Paribayam ko ti anak ko. Ay na. Ada umawawag iti cellphone nga iba't bati da pang kontakan kada kami. Ne, saan mo ta ni Amelia? Awan mo't agparanganagan. Ay, sumbatak lata. Ay, hello? Nanang, ni rading na ito Anya man ang tibagam? Talaga ka di adi ka sumardang amang rang kada kami. No ni Mark ti masapol mo. Awan, simra kiti pagkadalan da. Patulong ako makada kayo. Masakit ang katawan po sa kwarta. Saan ka man namang loko? Amok daytan nga style mo. Awan kwartam. Ay, uwan naibos iti bisyom. Awan lang arudan trabahom. Sugador kas kada barteklat amom. Agbabae ka pa. Anang pangasiyo ko ma. Awan bibiyang ko kan ka. Nalabit. Daytan ti dusam. Gapu iti aramidam. Kan inararamid mo iti pamilyam. Nangruna ti pananggulib mo iti asawam. Pakawanan na kuman, nanang. Pakawanan? Narigat ako na dati saan amamakawan ngam saan ko nga amo. No mapakawan ka iti dayto nga naramid mo. Wala, di ka kuman mangriribok pa'y. Ay, apa. Awan ganas ko ang makisarita iti dayto at tao. Awan serbi ti ibagbagana. At dapay laang turad na agpakita when no umawag. No nasaya at kumanga asawa.
Isu ti agsapol iti trabaho. Ken saan ati asawa na ti umadayo tapno manggad. Ang maala, saan abali ko maakastan ngam tay nagbiso sa nagbabae pa'y. Imawag kada kayo dahi alakay, Lola. Wern, agkit-kit daw iti tulong tamasakit ka na. Saan asyak tilukon na. Amok, amay sa maninday taapan ng loko na kadata. Tapno makadawat lang iti kwarta. Saan yung ikan, Lola? Gusto ti kunayo. Pangloko na lang data. Amok apok. Saan kang agdanat? Saan nakapaluko kinkwana? Uwan, Lola. Ngam ni Nanang. Apay matan, nga awanan ti awag na. At nakadinda ka sana pasamakin ko, ana. Apok. Uwan, Lola. Talaga adi mapunas ti danag ko. Sapay la ko, ma. Taawan da ka sana pasamakin ni Nanang. Dakkel ti kaasi ti apo, apok. Saan talata asardayan, dagkararag. Uwan, Lola. Awan ngamin manak-nakam ti amak. No apay kitding adda kakasta. Idi pailaang apok. Saan kon akayat nga iso ti mga asawa kin nanang mo. Ayatin na kanuunay. Gapo iti dayta. Siyak ita ti agsagsagaba. Makaawid ta na dya Pilipinas. Kunamat kami, asaan mo akayat nagtrabaho dito eh. Isa pula nakakumayti sa bali nga employer. Sanan, Marinel. Napabot nga na kon. Maawatan ka matkit di ah. Agyaman hak, Marinel. Kunaknusan ko na makita ti pamilyak. Adda ka asi ti apo, kunakmanen. Basta saan mo aliwayan ti kumararagkan ko na. Saan ko nga ampunan niya ti banagag. No nagbalig ako maiti dakas apanggap kanyak na dyan nga ayop. Sana bali? Saan mo ta nagbaligi? Agal igagawak. Numalagip ko tinaramid na apanagpanggap amang idadanas kanyak. Kasano lang nga no nagbaligi. Hala, lipatan daytan. Tinapatag, makaawid ta na di Pilipinas. Makadenatan, ti patpatgan ta iti biyag. Wen, day talaunay tinkarkararag ko. Bayat ti kadata dito'y amang ururay iti tulong. Wen, katay ko na kon. Manang nga asin ni Apo Diyos. Anong saklaagan ti agtrabaho? Wano sumapol iti panggada kay dyan lugar tayo? Uray, katulong matlaang wano anya pa iti ta. Wala ah. Agbyag kami mat nga ta iti anak ko. Tawan mat namnamaag iti duldog nga asawak. Ay, ibabain at ibiro ko. Amelia. Nalapit. Pasat da ito iti panuubok ti Diyos kanyak. Mabalinawagas pa iti apo da ito'y. Tapno madanak ti anak ko. Awan kadit serek mo ita apok. Awan, Lola. Ada activities ije pagadalan mi. Isu ah. Iso sa anak arumor, Lola. Nasaya at nga raw tapno makainanaka mo. Amok amariribukan ka kinanang mo. Sa ti panagadal mo. Uwan nga rod, Lola. Ninanang ko launay. Ada umawawag, Lola. Kita apok. Ang mga nuninanang mo day ka. Saan mo't anak kapunbok? Wano? Awan nagan na, Lola. Kung batam latan ah. Amangan mo't nun nila kay Rading, Lola. Saan mat nga ta? Imbaga ko, adi mangriribo ka. Sumbatam latan na po ko. Uwan, Lola. Hello? Mark, anak ko. Nanang? Agi amanak ta nakaawag kayon. Nalausan ti danag mi kini Lola. Kumusta kayo, Nanang? Mark, saan ka nagdanag? Di kay madanaganan ka ni Lola. Tayton bigat madlang. Ada akong dito Pilipinas. Agbayso, Nanang? Sumangpot kayon? Wan, anak. Kastapay kat ni. Nakiawag akla ang iti cellphone ni Ninang mo, Marinel. Bye. Bye, Nanang. Nimut gayam nanang mo apok. Uwan, Lola. Kat sumangpot ka nun. Anya? Nagbiitan. Awan pa'y matdo atawan na nga isot amok a kontrata na.
Aniya, tinapasama.